Basista čuvene jugoslovenske i srpske rock grupe Riblja čorba Miroslav Miša Aleksić preminuo je jutros u Beogradu od posljedica koronavirusa. Posljednjih nedelju dana bio je na respiratoru u beogradskoj bolnici Bežanijska Kosa, gde je primljen 13. novembra. Odmah nakon vesti o smrti Miše Aleksića oglasio se i Bora Đorđević. Jutros je umro moj brat Miša. Borio se kao lav do posljednjeg daha. 42 godine smo svirali zajedno i ne mogu da zamislim da ga više nema. Više od 4 decenije se nikada nismo ni ružno pogledali, a kamoli posvađali. Ne mogu da zamislim svirku bez njega. Dogovorili smo se da umremo na bini, a on je požurio. Hvala ti, brate, na svemu, rekao je u suzama Bora Đorđević.